Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Henyotrep Integrated Territorial Organization haka Arpuway tarik upanay jileu arajar Arpuway. Kalapa da kajingtho so Menteri Rangba jong ka Sarkar Jilla Ukonrad Sangma ban panjing pensyai na ka Sarkar Jilla halor ka jingyo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance na ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change jong ka Sarkar Padeng nagabenta ban penhe ya ka party motion hadu sapu ar hektar hapo ka snong bridge hernot ka badangha hapo upur sam jong ka East Jentia Hills District. Haka jingya keren bat kilat pathai khubor u President jong ka seng uba Dunbok Dakar uliatho ru baka seng kala dawaru ya ka sarkar baka day ban ai ya ka white paper halor ka jingyo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance. Haka jo ko poru ni unong ilam ka seng ula ongru balada ka jubab kamlong ka basyay ka seng kala penkre wat ban leitit ya ka jingkang jong ka ying bishar bakan tuklar lem halor ka ni ka kam. Nakalian juga seng itu kalau pen semua halor ki illegal coke factory ke boundary issue, but halor ke jingyap jang gitu ki harngut kinas bakin yo itu ke compensation. Karena kalian ini jang health minister hak bayar deh hebat. Sepang ke health ila ai ke jing syai. Tanggawi bagi iru empat clear de hador kini ki dawai bat ki ventilator bayang bangang asitip bay balak dapai kita ke ventilator mereka no teli la pendongkam karno mempat pendongkam maki ki iu te nakalian su iru dangi ekran si ni utika ila ong bay pa kesem jin e bade bon ki ba tim suthu ni dong ki khna jongi kna pa se kata ga environmental law hadian mulai ekran sani bahangi cek limba ke website jumpa Central Board Pollution tengilap bagi artiling ki norms ka pengken kemekhalia State Pollution Control Board henrei ka bahadu menta pengimpat lada ka state kala ajing tho na em hakapor baka Supreme Court ka pha seka state bagi Union Territories ban ai kata ka jingshai ba kanotali ki don ki wildlife sanctuary ki beyajan bat kita ki cement plan lane kita ki factory kata ngi yakran bat u minister jong ka health ru bat in ra ban in forward ja kata ke jingkran jongi shu sambut menteri bat se baro haki cabinet minister bat kanika coalition government jong ka MD na kalian jongi ngi la ong bi ki ngi la aipor ki ba hapo kane benai in up bade memangirung nyala pak certify gini documents bangiyo lingba jong website jong gini environmental site nantu ta hadin kindala ya certified bakini ki documents ki long ki basisha bat ki la ki bamya tatkum kan norms nyimban se ngin thok yang Supreme Court bade hento ha to kan notification to kran clear ba la don kanu ko jing mi ko kulmar ko jing bamhon ki ba ki habya dakalenti ko bade kajing le ka setiap bali na du bastang ki bu ini ke public hearing ta hapo ka kategori ka on ardang ta kidon ki ba dan kam long public hearing ta bali ki penlong na du bastang ta kani kala le ka dakar side no kata ki le tu le re na dia da ko bypass by ki pha di support ministry kat kum ga norm sung ga environmental clearance kalau thok syai ba katung environmental laws kalau thok syai ba ya kino ki factory lani kino ki mining lease ki ba fresh ki bang thamai lani ki existing mines swab kin yo ya kata environmental clearance na po Ministry of Environment, Forest and Climate Change ki dei ban follow up ya ka procedure kalong ka public consultants kata ka public consultants ka mud ba ka voice yung pa ba idon kam kasur jong pa ba kam tam kita ki local ki ba sa situ ki area situ jaka ka bakta ya ka help jong pa ba ya ka bakta ya ka gadi ka gewa bakta ya ka air tela da kini ki bora kha kini kilong fulfill ni la da ta gi kamdon ni kita ya ka mariang ni ka jing ka ji khia jok ti buri wasa ta te ka jing persya jong ki jing fail jong kani ka public hearing jong Star Cement kini kisnen bala adep kalong ba ki ba situ ki snu tho ba
lada kini ke star simen kayok bat penhai gitu ke par malsun juga kan sakta yaki giwa yaki merat maring basas tu tegal air jadi hilor ni gerim ka pulam nok ni kejingja penlong public hearing jong star simen kini sinem berada ya bamentahi pensengai chwa come clean bring us that paper kiji bay relate nang to khnang ba ngir min certified kan min pha seki authority kepada dia kan ya beri kelak pengkhen kat komiki nom si bang to ki ada ka feel ke public hearing kadang not ke signature campaign balik kimla kata ka kalau feel lupa ke administrator dengan pet ha kan kalian pada kalian macam iba lah kru nilai ekran gini illegal coke factory ke bedon live nyong kali kawai hawas dan dia lo penyadu working president no ni zaman sudah kepada ikat ilegal Justin Dakar udon ke coke factory Thomas nang tuduh we are resilient by force not by choice kata di message ni I clear but takum geni ke RTI penyilat no maka pratali kiyo ke CTO Henry kiyo ke CTE Henry ke CTO kiyo tang kumbasan tali kita ru ki bala rem takamud illegal coal transportation ro meklia demonic alliance dalam apa ye kini coke factory ro ujuk hi te kejing sak kan ben kedisi menakan ro ngampen rem yu tu ngampen seluruh ngampen hiru yu tu brio kania ke sarkar ban penmi igi tamasa ke bahar hukum ki don puak hagapor ki jungi mensangi don kita ki school meet kita batai nah chano jak begitu kamu kila deban ai governance kan ke igi wording man kan ki ben yo ndai ben shi yalam me tangda her del hi ban yikendo ban yir kum don puak ban le sengap pa kata ka jengbam smai tau chief minister jong asam bu wong tau de hummen ulo en ban en croch haduk borda de kata ro kran bu de hummen hal minister ai assurance wong ba ngangi la kan saya illegal nim dawar man ka yo ngai gitu illegal khang ba temu ur wong hawa yegi illegal de ban khang ba teladem kim khang ma ki ta kumbo ngalong ye phi ba phindal atam palat yo tudong singin sadat de ya kata ta we will not care about anything we will demonstrate but min let the non cooperation movement kata ta gambang nimbu syu ya ka british sar jong kari ikat kom gani ka aki ai bingi na Meghalaya State Pollution Control Board kidan haduk khat artli kini gi coke factory kiba apply ya ka consent to establish but consent to operate handre ki bayo but baro artli ki CTE but CTO gidai tangga serpai langkok 100 kilo lo address 100 kilo nangta kamahajong kok LLP wa kentalo tera LK nangta ka jaintia kok ka hitang 100 kilo sutengah nangta badsaka abhikok larambai badsaka jaintia kok LTD latrike tangki di santli ki balong ki badam bayo artel baro arteli ki consent to establish but consent to operate katkum ka guidelines jong ka Meghalaya Pollution Control Board that environment guidelines balada ki nuki coke factory kim obtain ya ka CTE but CTO baro ar kim la ban operate ka coke factory but ki illegal ki don hadu arteli tang hapo ka LK setengah ki illegal coke factory tang ka LK setengah ki bomdan hirek CTE but kimpat apalah hirek kono tangkat kum kajing khubor ba handringim don ka proof ka khubor ngiyo napo ka district council ki ong ba ka district council ka phla yangi ba kini ki illegal coke ki don ki katok ni ki bela yo upaya ka single window agency clearance